Dhaamsa kiyya kana sheer godhaa wal biraan naagayaa baarakallahu fiikum. Dhaamsi kiyya kaarraa barattoota diiniifin dhaamsa qaba. Warra lafa diin barachaa jiranii fi warra qilleensa gubba diin barachuudhaaf karoora qabanii fi warra barachaa jiraniif. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kan bahaa, kan dhiyaa, kan kaabaa, kan kibbaa, kan keessaa kaalaa hunda dura nageenya rabbii isin irratti haa jiraatuun isiniin jaa. Obboleessa kiyya obboleettiitiyya eegasii dhaamsii nan sii qabu barataa diin barachuu jirtuu fi barattuu diin barachaa jirtu warra lafa barachaa jirtanii fi warra qilleensa gubba barachaa jirtanii fi dhaamsa qaba. Akka Abdallah ibn Mubaarak jaan al-ilmu diinun inna hadha al-ilma diin fanzuru amman ta'khuzuna anhu diinakum. Akkana jaan ilmiin tun diini nama diin keeysan irraa fudhatan laalladhaadha. Abdallah ibn Mubaarakiitu kas jee salaftoonni kasuma jaan alaa kulli haal wanniin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya diin barachaa jirtan kana diin barachuun gaariidha. Namarraa baratan laallachuunis akkasumatti gaariidha. Namoonni hedduun irraan tana imaamaa fi mudawwar uffatanii gaafa deeman nama gaarii seetee irraa barachuu keetiitu mala yayyii kalloo hoolaa uffattee gubbaan isaanii bareeddus keeysi isaanii fokkotaadha. Gubbaan isaanii afaan mi'aawus keeysi isaanii summiidha hadhaawaadha hargeeysa sibriidha. Addaan baafachuun hedduu barbaachisaadha. Warri lafa barachaa jirtan eenyurraa akka barachuu qabdan maal akka barachuu qabdan beeytanii adda baafattanii waan barachuu qabdan barattanii namarraa barachuu qabdan irraa barachuun murteessaadha. Namantaan irraa dheeytanii diin fudhanneettanii dhukkuba biraa akkan fuune ilmi baranneettanii deemtanii balaa biraa akkan dhaalle ambiya dhaalleettanii manaa baatanii balaa dhaaltanii kan galleen isinirraa sodaadhe kanaafin dhaamsa isinii dhaamaa jira. Ulamaa'i haqaa, ulamaa'i jajjabduu, ulamaa'i sunnaa, ulamaa'i aqiidaa qulqulluu qaban ulamaa'i ahlus sunna wal jamaa irraa diin keeysan baradhaa. Zabana khawaarijaan maqaa bareedaa baafattee maqaa salafiyyaatiin ibyaamtee ulamaa'i teenya salphisuu fi xiqqeessuu arrabsuu fi jallisuu warra bidaati janii maqaan taan itti baasuu hujii godhatan keeysatti argamna. Warri lafa jirtan majlisoota akkasii ni beeytanii hadaraa rabbii majlisoota akkasii dheeytanii khayrii isin barattan irra sharrii barattanii caala gaarii isin barattan irra hamtuu isin barattanii caala akka majlisa akkasii dheeytanii dhukkuban fuuneen jabeeysee cimsee isinit dhaammadha. Warri qilleensa gubbaan barachaa jirtan akka jirutti namni isin irraa barachaa jirtan darasaadha. Darasaan nuti irraa barachaa jirutun eeysa barachaa jirtii waanjuu addaan baafachuun barbaachisaadha. Darastichi isin irraa barachaa jirtan majlisa balaa kana barachaa jira taanaan majlisa arrabni ulamaa'i keeysa baratamu keeysa barachaa jira taanaan hadaraa rabbii yeroon irraa fagaadha. Khayrii isarraa harkattan irra sharrii inni isin gaffiduu taa'utu irra guddoodha. Diin inni isin dhaalchisuu taa'urra deeyni inni isin dhaalchisuu taa'utu irra guddoodha. Ara nama arrabsitee addunyaa irraa galtee boru qisaasaa fuuldura rabbii yoo dhaabbatte khasaaraadha. Osoo arraba ulamaa isin dhaalchime raaddi harree jala oltu dhuufuu bartii janii dafii biraa fagaadhuun dhaamsa kiyyaa. Wassalaamu alaikum.